futhi nje engasaphindi angamphinda futhi akayisoli. Lapho usehamba nale ngane le ayengayifuni ayicashe hayi. Khulunywa icala labo likhulunywe bese-ke i-verdict ithi bowu-2 kumele bakhokhe i-fine. UBrakop kumele akhokhe i-fine yokuthi ushaye umuntu ozomkhipha izinyo. UMind the Gap thiwe yena kumele akhokhele ukuthi uhambe kungena iy'ndaba zabantu. Yabo nje mfethu le i-lesson le, ukuthi ungahambi ungena iy'ndaba zabantu. Ungahambi ungena ey'ndabeni zabaqokwe manje mfethu uphunyelwe izinyo, sekumele akhokhe ney'mali futhi manje. Ayi yabona nje kanti kube wayinakela iy'ndaba zakhe nje. Sithi siyabona ubaba wengane wangempela, boyfriend yamanyawuza. Ifikile izovakasha. Izovakashaphi? Emzini kaBrakop.